mi smo ušli u ovu sezonu sa jasnim ciljem. Znači, naš je cilj da se ekspresno vratimo u A1 ligu, znači osvajanje A2 lige podmoranje. Svaki sport, znači, pun je uspona i padova. Na kraju smo, eto, u tom smo usponu, možda čak i u vrhu. Ekipa je odlično djeluje, timski duh je fantastičan, tako da baš jako spremni ulazimo u ovaj play-off. Kada govorimo o naprecima, ja ću uporediti prvi i drugi dio, znači polusezone, a rekao bih da je puno bolje to djeluje u kretanju samih igrača, kretanju igrača bez lopte, kretanje lopte, znači brže se rješavamo lopte, završavamo napade kako treba. Mislim da je to, kada bi morao izdvojiti, možda najveći napred. Stanje ekipe, znači svi igrači su potpuno zdravi, u top formi, spremni, znači da se odluči 12 igrača koji će nastupiti u nedelju, svi su spremni. Sa Sanom smo igrali 2 puta, prvi put smo izgubili na produžetke, drugi put je bilo malo drugačije, tako da dobro poznajemo protivnika, još ih analiziramo, pripremamo se za nedelju, tako da još bolje ćemo ih upoznati. Naravno, pozivam publiku da dođe u nedelju u dvoranu Luke u 7 sati, da budu naš 6. igrač i da nas u što većem broju podrže.